Napadiang subha shapi shakanega leng khoi 7 channel subha like and share yak video kena mapinang yo susu kumkinek video nang ne shakma hakane ka video ba nang kong bat baar ngapan I bat ngatho shapang ka jing ya kendu hangno re hano jong phi ya I perlok jong phi la ne phi ya kendu perlok thamai hangno hane ngan hikaya phi step by step mo perlok to ngnya no shaki kentin bangala tho English, where did you stay? Hindi, tum कहाँ रहते हो? Khasi, hano phisa. Maram, hano phisa. Lane, hano phien. Penarpat, chewon thausa phi. Lane, lino thausa phi. English kiong, I stay in Shillong. Example ngang ade na Shillong mo. Hindi pat kiong, मैं शिलोंग में रहता हूँ kasi nga sa ha Shillong maram nga en ha Shillong lani nga sa ha Shillong penarbat nga sa o cha Shillong English kiong what is your father and mother name Hindi pat kiong आपके पिता माता का नाम क्या है kasi pat ka ek khrteng pa kmi jong phi maram pat uong kumno khrteng aya ame yong phi ane khrteng le no pa yong phi panar pat uong kumno yi pertuj abe pa yong phi hang ne nga example su father name mure jim lang khoi kmi kade no keli English yung my father name is Jim lang khoi ane kmi yung my mother name is Kelly हिंदी पाठ मेरे पिता का नाम जिम लंगखोई है शिबुला देनो कमी यो मेरे माता का नाम केली है खासी पाठ I pa jonga I kerteng u jim lengkhoi maram pat kiong pachi korteng jim lengkhoi don kibong pai korteng jim lengkhoi shibu kami lamong ame yong chi kerteng keli nar pat kiong pa yong I pertoj u jim lengkhoi lani kilam ong abe yong I pertoj o ka keli English kiong how many brother and sister do you have हिंदी पट कियों घूमना आपके कितने भाई और बहन हैं खसी पट कियों घूमना kadno ngut ki men bat ki para phiadon umaram pat uong घूमना kadno ngut chi kan beu kan men phia en so panar pat uong kadno ane kadwon ngut mp chi payu English we have 5 brothers and sisters and 2 boys and 3 girls हिंदी हमारे पास भाई बहन हैं 2 लड़के और 3 लड़कियां khasi ngidon sangut ki men bat ki para napning kita arngut ki sirang lai ngut ki kenthe maram ji en sangut chicken bell ar sirang lai kenthe penarpat mi sangut chipayu ar sirang lai kenthai English ki ong what is your father and mother works हिंदी पर आपके पिता और माता क्या काम करते थे खसी पर की यत्रे अयु की कमी pa jong phi maram pat ungumno jong amai arpa phi ki yatre aya panar pat yekhi ki pa be yong phi English ki ong my father is work at government job and mother she is housewife हिंदी पर मेरे पिता सरकारी नौकरी करते हैं और माँ गृहिणी है खसी पर ukpa jonga utre kam sokar bat kakmi jonga ka de kanong treying marabat upa ongci utre kam sokar ame de tre kam chung punar upa yong I kre u kam sokar abe wan khi kam yung ko
tanggat ne ngan penkut no mo perlok ngan saya continue biang ha kawe ka video ko blai sibon.